یاسایên navdewletî û binpêkirinên Partiya PYD li Rojavayê Kurdistanê ji yasayên xwe bi xwe re jî derbarê girtin û zîndankirina kesan di semînarekê de li bajarê Qamişlo hatin şirovekirin. Semînar li jêr navê Girtiyên Siyasî yên Kurd hat lidarxistin. Li ofîsa Xwecehiya Rojhilatê bajarê Qamişlo ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û li jêr navê Girtiyên Siyasî yên Kurd semînarek ji aliyê yasanas û pispornan ve hat lidarxistin ku têde ronî hat dayîn li ser kiryarên PYD û berdewambûna girtina hovane û neyasayî ji ser Kurd û endam û alîgirên partiyên Encumena Şîmaniya Kurd li Sûriyê re. هاتبوو دارخستن li bo em bisekin li ser rengêna yasabûna girtinê di herêmên Kurdî de nexwasin ev girtiyên a Encumena Niştimanî Kurdî a ku li ser destê biranderên me yên PYD hatine girtin me da xuya kirin li gor yasayên ku PYD ji xwe re helbijartî ev girtin ne rengek yasayî ye divê hinekî li van belgên goyên nivîsandî vegere va kesa titawanbarî nekiriye va kesan bi karek yasayî li gor belgê hindirûî û ê navdewletî û ê got di hindirwê مسوده العقد الاجتماعي فدراليا ديمقراطي اغواش والهربجارتي افرنجك كارك شرعيه جوفان كساكري وتفجرات كردي ودفاش على كذا بردوام بيش برش بينجو حفتا حتى رجايرو افريجا خباتي اشتيانا تفجرات كردي شورا البجارتيه وجيناقر دیروکا آواکرنا زیندانان شیوه سزاکرنه جورو سدمن گرتنه و روی یاسایی جوه گرتنه را هر وها مافین گرتیان دوی سمیناره ده هاتن شروع وکرن. تغيير الكيان الاقتصادي والسياسي للدولة. اقتطاع جزء من الأرض. دوی سمیناره ده مالباتن گرتیان جی آماده بون و دلخوشی اخوا بگهدان و شروع وکرنه که اکادمی یاسایی درباره گرتیان ده دانه دیار کرن. نريني مجي بابون قالك بندا قانون PYD دجي از هيفي دارم انساني قانوني هيجي برتر سرفات شتاروني وجمر بيجه جبرجو انها قرتي ما ايه زندانا ده بحق هاتن قرتن وت بندك د قانون واده تني جوا بقرن ظلما قرتنا ونحقي ويا قرتنا ودركتنا شغل مظاهره كي الشهيد هاتبو شحقي شهيدي ما جيواني واجي ما نتمختاي ودركن ام بتشين بيشياوا ام سروات لما تيشي ونهشنم شهيدي خو بشير جناب الله بما برين تش حقي وانينا وام فاز باقرت يا برد نش حقي ويا ابقرتنا اب سياسيه ما لروجاوای کردستان بهتری هفته سرکرد اندام و آلیگرن پارتیین انکسی هر وها چالگوان و روزنامه‌وانان د زندانین پارتیا PYD دنه و چارنویسا پرانیا وان ندیاره هر وها پارتیا PYD گرتن و رواندن هجمارک جوان کسان انکار دکه.